o le launga i le suafa malu o le tua le tama, le alu, ma le angasa. Amen. Ua maua se mawhauwhaunga wha le anganga mo i tātou i le nei a fiafi. A ua tātou mafuta ai wha Aotalavou o le Faletolu i porua nei. Ua alu le nawa yaso, wha solo i le mtau pelua sumatolu o le tusi a le whai evangelia a Luka. E amata mai i le whaamasinoina o Yesu, se ia o ina wha asatauroina. Petai o le nei aso ua mai ai i le tusi a Luka matau pelua sumalfa, le tala o le toetū. Po le aso na toi soifua manu malo mai ai le li mai le oti. Ai fia wha mawhaina le whaiupu e ono ma le fitu o le tusi a Luka. E le inei o ia a outou. Ia outou manatu i lona fetalai atu ia te outou ina o i Kalilaia o ia. E tatau ona uina atu o le Atali o le tagata i lima o tagata agasala ma ia asatauroina ma toetū mai i le aso tolu. He is not here. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. E manino mamalamlama le whiau au mai le whaiupu nei e lua. O loe whai loa manino mai ai, o le maliu ma le toetū o Yesu, e le nao i mea nā tutupu whaafuse. Ao se vaenga o fufuanga pa ia le atua, mo le whaasauina o tagata. Mai lava i le amatanga, sa iai le fufuanga mamau a le atua. Ia toi au maia tagata i le mafutanga whaatasi maia. O le finangalo le atua, ina ia tātou savali whaatasi maia. Usi tai, ia ola i le mafutanga, maia i loa, le atoanga o lona awhiwanga. Ina ua motusia le agasala le sotanga mawhanawhana le tagata ma le atua. O lea na tā pena ai e le atua se au ala mo le toi fuatainga e ala i lona alupele o Yesu Keriso. Na fetalai fo Yesu i ono so. O lea ia pupua ngā tia, maliu, ma toetū mai. O lona winga, e leo se mea na whata ia ai o ia. O lana misiona lea na fio mai ai. E tatau ona tuina atu o ia i lima o tagata agasala. Ma ia asatauroina, mai toe whaatuina mai i le aso tolu. O le, e le na o mea na tutupu, ao la sanga uma i le fuafuanga tungiola le atua. Ina ua taunu atu tina e le tunga mau, mai lo ai wa le ai se tino o Yesu. Ua fe me ai, pe whape fea o na tupu le nei mea. Ai whaari loa a ngelu ma whape ane, e leo inei o ia, ua toetū. O le tala o le manu malo. O le leo ua mai le mauti noa i le loto vai o tina a meise e le auso. Ua whaato i laruina e la lii i le oti. O le toa iai se whaiunga muli o ale agasala. Awa o lea o toe ola le whao moe. Le ngata mo le auso ai mo i tātou uma.
Ma o lea ua whaalia mai ai le whamaoni o le tua i ana folfolanga. Nā te lei tu la fuina le tagata agasala. Na ia auina mai lona alo e sui tūlanga ia i tātou. Whātu i lauina le oti. Mau fuina mai ia i tātou le olafu. So yes, this was and still is God's plan for humanity. To know Him, to be saved through Jesus, and to live with a hope that death can never destroy. Ioe le mafutanga I le nei afiafi. O le fofuanga le nei le atua mo tangata uma. Ia I loa o ia. Ia whaolaina e ala ia Yesu. Mai a ola ma le wha moe moe. E le mawhai e le oti o na wawai se ina I tātou mai le alofa o le atua. Luke chapter 24 verse 6 and 7 is proclaiming that Jesus is alive, just as He said He would be crucified, buried, and raised on the third day. O le wala au mo tagata talitonu, ina ia manatua ana afioanga. Matalitonu o le fofuanga le tua, tusa lava pe tinga ina ma maftia ai tau atu le ola ma le man malo. Mo oe le tupulanga. Mai tātou uma, pe ala ngona le mautonu, a ia manatua, e le suia fufuanga le tua mo oe. E le mawhai lava, o lo nau pea o ia iloa, la veai, ma avatu ia te oe se wha moe moe fau, wa e le aise mea e le mawhaia e le tua. Ua toetū Yesu. Ma ua suia ai mea uma. O le manu malo Yesu ke viso mai le oti. O lo tātou manu malo fo I lea whaatasi mai ia. E le o inei o ia. Ua toetū mai. Vi ia o ia. Ua toetū mai. Amen.